Ey kardeş, ey bir tuğan. Kardeş degen Türkçe bir tuğan degen manda. Menden bir neçe nasihat kaladın. Suradın. İstedin degen özü kaladın. Sen bir asker olduğun için, sen bir asker bolgonduğun üçün, bu yerde ustad özünün военный şagirdine жазып atkan. Oşon üçün bu yerde asker деп atat. Sen bir asker bolgonduğun üçün, askerdik temsilati ile, askerdik misalları menen. Temsil, misal, askerdik misallar menen 8 hikayecikler ile 8 kiçineki hikaye okuyalar arkalı bir kaç hakikatı, bir neçe hakikatı nefsim menen birge beraber dinle birge ukkun. Antkeni ben nefsimde herkesten ziyade nasihata muhtaç görüyorum. Çünkü degen antkeni ben nefsimi antkeni men nefsimde herkesten ziyade barnan murun nasihatga muhtaç dep görөmүn. Biz nasihat atkanda söz bürögө aytıp jaman үйрөнгөнбүз да. Бирок nasihatga bizdin nafsimiz barnan muhtaç. Vaktiyle 8 ayetten istifade ettiğim 8 sözü vakit degen sözdөн alınıp atat. Öz vaktısında bir gezlerde degen uçurunda desek de bolat da. Bir gezlerde 8 ayattan istifade etip 8 Kur'an'dan 8 ayatından faydalanıp 8 sözü yazgan bolat da. Şunda 8 sözdü biraz uzunrak kılıp nefsime demiştim. Özümün nefsime aytkan elem. Şimdi hazır kısaca ve avam lisanıyla kıskaça jana avam degen karapayım adamlardın tiliminen nefsime diyeceğim. Dağı nefsime aytamın. Kim isterse beraber dinlesin. Kim kalasa birge uksun. Bu jerde kardeş degендеги maksat innemel mu'minuna ihva. Kur'an'dağı Hucurat suresinde aytılgандай momun musulmanдар bir tuğan. Ошондуктан бири-бирибизге bir tuğan katarında kayrılıp kebir kitaplarda okup baştaganda ey okurman dep başlayt. Je bolbosam кичинекей жаш бөбөктөрү деп башташы мүмкүн. Ар кандай чөйрөк арналат да. Бул жерде мусулмандар баардыгы bir tuğan. Ошо мусулмандардын ортосунда bir tuğanлыкты калыптандыруу максатында меслеги дагы ошо ухубет экендигин көрсөтүп, ey kardeş деп. Кээ жерде ey уулум, же болсом ey кызым, же болсом ey шакирт дегендей жазышы мүмкүн эле. Бул жерде ошондой усул колдонулган жок. Ey bir tuğanım деп bir tuğanлыкка үндөп атат. Menden bir kaç nasihat istedin, menden bir neçe nasihat suradın degenden dagı ad-dinu nasihatun. Din bul nasihat dep şu peygamber hadisinde aytılgандай sen menden bir neçe nasihat suradın, же болсом динди үйрөнүштү сурадың деген маанилер дагы тереңдеп кетсек, бул астында дагы негизи түпкүлүгүндө бу жерде аят жатса, бул жерде дагы түпкүлүгүндө хадис жатып атат. Sen bir asker болгондугуң үчүн, sen bir askersin дейт. Мындай жеткенде биз деле аскербиз чындыгында. Себеби Фатих сүрөсүндө "Валиллаху жунудус самавати вал арди ва каналлаху алиман хакима" деген аяттар келет. Асман менен жердеги бардык нерсе Аллахтын аскерлери депчи. Себеби бардыгы Аллахтын буйруктарын ошондой кыңк эткизбей аткарып жата турган ошондой bir asker сыяктуу да. Ошон үчүн биз дагы Аллахтын bir askeri сыяктуу, Аллахтын гана буйругун күтүп, Аллахтын буйруктарын аткарып аткан bir asker сыяктуубуз. Ошондуктан бул жерде дагы устат дагы көбүнчө аскердик мисалдар менен берген дагы мына ушундай. Бул жерде ошо 8 хикая дегени, ошол 8 аяттан пайдаланган 8 маселе, 8 сөз. Иншаллах бүгүн мына башталышы киришин мукаддимасын окуп атабыз.
İnşallah ertеңден баштап şu birinci sözgө ötöbüz. Bu жерде дагы tutpayba. Nafsime aytkan elem, azdır olsam kıska jana avam lisanıyla. Demek bu жерде dagы karapayım adamdın tili menen kıskaça aytış gerek hakikatты. Kıska öte uzundu da hazır adamlar anca jaktırbayt. An avam lisanıyla, karapayım adamların tili menen. Ötele oor kılıp, oordoşturup, bilimi terminler menen aytıp adamlardı kıyna yürübö gerek. Mına uşul dagı uşul jerde bir öte kıldat biz göңүлгө tüyüp koya turgan neseler. Demek bu jerde ustad eң birinchi nafsime özüm üçün yazdım, özüm üçün özümün nafsime arnap yazdım dep atat. Sebebi 21-ci sözde dagı aytat. Özünün nafsını tarbiyalay albagan başka biröөлөрдү tarbiyalay albayt. Andыкта men öz nafsime aytam. Bul kitaptарды жазып атканда дагы ey nafsim деп өзүмө кайрылам. Kim kalasa men nafsim менен бирге уксун, ал да өзүнүн nafsine ошондой кайрылсын. Дейт да. Ошон үчүн ustad өзүнүн nafsine карап жазган, биз дагы ушул ustadдын nafsi менен бирге өзүбүздүн nafsибизге хитап этип кайрылып, ушул маселелерди, ушул айтылган акыйкаттарды өзүбүзгө кабыл алышыбыз керек. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.